uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyabingelela egameni lika Kristu Jesu umfeli wethu lophilako losezulwini kepha lokhona nathi la ngomoya. Ngumama Shoba lo usindisiwe lohlala endzaweni yaseMashara eMpumalanga eSouth Africa. Kwathi ngalelinye ilanga ke bazalwane ngilele ebusuku ngadibona ngihamba endzaweni lesiganga ehlane nje kwangathi lendzawo lena ngiyayati. Ngikhulele kuyo lendzawo le. Ngachamuka ngehla ngangena phakathi ehlathini. La phakathi ehlathini phakathi kwalo kunemfula, ngawela lo mfula. Nethi nangicatsa kuwela lo mfula ngeva kwangathi kukhona tintfo letingicoshako letisabisako letifuna kungibamba tingibulale. Ngabaleka, uma nangibaleka ngagega la celeni kwalo mfula ngathola kunemhosha. Ngathi ngathola kunemgotsi lo mhosha. Ngangena la khathi kulo mhosha lo. Uma nangingena la ekhathi kulo mhosha kumnyama la kulo mhosha. Ngahamba ngalo mhosha ngibaleka. Ngiva kwangathi letintfo tiyangilandzela letifuna kungibulala tingibambe tingidle. Kwakusabisa nje, ngangithukile nje kungasimnanzi. So ngahamba ngalo mhosha lomnyama lona ngibaleka emuva ukuthi letintfo lengingatati letisabisako futhi lengingatiboni letifuna kungibamba tingidle tiyini. Ngahamba ngalo mhosha umnyama la mhosheni. Hamba ngalo mhosha ngayophumela la kukhanya khona. Nangiphumela la kukhanya khona, hawu. Ngiphumela endzaweni lenye lelive. Kukuphi la ngiphumela khona? Kwakhiwe tindlu letitindumba lapho letincane letikhomba ukuthi kungangena umuntu munye noma babe babili or babe bathathu. Tincane nje titindumba tona takhiwe ngeludzaka kwabese la idulu tafulelwa ngetshani njengoba nje nati tindumba bazalwane. Tinenge letindlu leti lapho kulendzawo leyo. Hawu live vele live, angati ukuthi lelive leli likuphi njani kepha ke kwakungaphansi kwemhlaba. Lapho la ngangikhona khona kwakungaphansi kwemhlaba la ngikhona khona. Lilanga belingekho mara bekukhanya lapho kubonakala yonke into. So into lengayibona ke lapho ngabona ebantu lapho labasabisako labantu laba bayathusa nje noma ubabuka labantu laba. And mine kwakubukeka kwangathi ngibhacile lapho futhi angifuni labantu laba ukuthi bangibone. So labantu laba lengakubona ngabona bagcoke emabhantshi la esifubeni sabo ngasesandleni senxele kuneti mbeji tinganyeti. Le tinganyeti tisetukwendwangu lelihlata nje lokufuna kuba mnyama nje. Siyabata ngithi bazalwane labantu laba khonda kulelo bandla lelo. So ngababona ke labantu laba bonke ke labo bebaphithitela lapho kuleyo ndzawo leyo. Bafake leto timbeji leto. Kwakubukeka kwangathi kukhona labakwendako and
uma kungendeka bangibone nami ngingilomunye labatombamba bambulale bende lokhu labakwendako lapho kuleyo ndzawo leyo, ngoba kwakubukeka nje lapho kwangathi benda lelitiya labo leli ngafakwa ishukela kuleyo ndzawo leyo. So-ke ngacaphelisisa-ke ukuthi angifuni bangibone, ngoba nabangangibona bekusabeka nje vele kuleyo ndzawo ukuthi nabangangibona ukuthi ngiyababona angikavunyelwa ukuthi ngingene kuleyo ndzawo leyo vele ngitobulawo. So ngacaphelisisa ukuthi la ngikhona khona ngibhacile, mara kukuthi ngangibhace ngani angikhumbuli, mara into lengiyikhumbulako ukuthi ngangibhacile ukuthi bangangiboni. So-ke lapho kule tindlu tabo leto kwakungila komiswa khona ingadi, komiswe khona inyama yebantu, komiswe khona nemathambo abo labantu, bese letindlu leti tiyahlanganiswa nasetomile tisilwe bese tithunyelwa nganeno emhlabeni, bantu bese bayanatha bathi lelitiya labo leli ngafakwa ishukela, lesinye isikhathi lifakwe nedilibisi kuphela. So-ke ngabona-ke ngafika kuleyo ndzawo leyo, seke ngabe sengiyaphaphama, kwaba kuphela kweliphupho, ngabe sengiyaphaphama bazalwane. Azange ngibuyele ngihambe ngaloya muhosha loya mhume lengichamuke ngawo, kepha-ke ngavele nje ngaphaphama khona lapho ngikuleyo ndzawo leyo. Uma ngaphaphama ngathola ukuthi umtimba wami vele uyesaba, solo nginelivalo ngithukile. Uma ngiphaphama ngakucakeka ukuthi hawu, kanti bengilele ngiphupha, iliphupho lenjani leli? So-ke bazalwane, asicapheleni bazalwane ukuthi la emabandleni la sikhonda khona, sikhonda kuwo wona yini emabandla ladumisa uNkulunkulu na? Akukho eBhayibhelini, alikho livesi lengalithola eBhayibhelini lelithi Jesu Kristu asahamba emhlabeni waprofeta ebantu noma waphilisa ebantu ngokuthi banathe ilitiya lelingafakwa shukela. Jesu Kristu inkosi. Amen.